Ljudi koji se bave sa politikom jako često vole predlagati određene stvari ako se one ne tiču direktno njih. Pa se postavlja pitanje da li je gospodin Petrov također spreman da njegova jedinica lokalne samouprave postane dio neke veće cjeline, jer znamo da smo na kraju krajeva prije nego što se Hrvatska osamostalila imali oko 120 u stvari jedinica lokalne samouprave. To su bile zajednice općina i moj je dojam da se stvari drugačije postavljaju kada se odnose na nekoga neimenovanog nekog, a drugačije se postavljaju kada se odnose na našu vlastitu. Regionalizirajte Hrvatsku, ali nama županiju našu ostavite. Vjerujem da će se dragi Neretvani sjetiti prije godinu dana kada je bio okrugli stol koji je napravila skupina ljudi koji žive u Zagrebu, inače su iz Neretve i običavaju svake godine na dane Neretve organizirati u Zagrebu. Tada su napravili okrugli stol vezan za sve kapacitete, potencijale koje ima dolina Neretve. U tom trenutku, kada su oni držali 2 sata predavanja što se može napraviti, moj prvi prijedlog je bio da kompletna dolina Neretve bude jedna općina. Dakle, sjajno. Nama nije nikakav problem uklopiti se ukoliko je to nešto što će doprinositi cjelokupnom razvoju Republike Hrvatske. Čak u tom trenutku sam rekao da je možda moja ideja preradikalna, ali ono što se može napraviti, ako je ljudima jako teško odreći se, jer oni to smatraju dijelom svog identiteta, može se napraviti savez lokalnih samouprava, možete napraviti drugčiju reorganizaciju, ne moraju odustati od svojih općina, ali definitivno... Ploča može ostati, mislite? Naravno, zauvijek. Ali ono što se treba napraviti je drugčija reorganizacija. I ja ne bih volio, ljude se uvijek kada se spominje reorganizacija plaši otkazima. I tu HDZ prednjači, jer većina lokalnih samouprava je pod njihovom skrbi, ako ja to mogu, onih manjih, ako ja to mogu slobodno primijetiti. Tu nema otkaza. Vi možete napraviti prekvalifikacije ljudi, vi možete napraviti učinkovitijim te javnu upravu na način da dodjeljujete drugčije poslove. Tu nema i ne treba možda biti toliko otkaza koliko oni spominju, ali naravno da je njima žao svih onih ljudi, pa ne i samo HDZ nego i SDP-u, koji su oni primili, a sada ne znaju gdje će s njima.